بله آنها تێژمەر بەردەوام بکێ تێدەست پێ بکەی ساڵا بیستاتێ بله کۆتەمەنی وی 20 ساڵ بوو و خەلەکا مەبداوی بوو جارادن خۆشارکردی سپاسیاتت کەم ji bo vê pêşniyara te û jiyana hemêşa û karim axiftin û tiştê wekû tê bîra min car dîm min cara dî jî anî ziman ji xwe sedî sed dost û heval û malbat û kesek pêr derbderiya wî na rastî gelek mirova hatiye wê jiyana wî na ji hûlo dehtak firetir bi tiştekî axivim vana beşike biçûk jê yê ez wekû birakê biçûk tiştê tê bîra min pêr jiyayê ez wê nadibêjim tîn ziman lê helbet wê tişin dihebin di paşerojê de gevek miro rastî wan dost û hevalê wî na bibe tişin nû miro kare ji wana bîn car dî miro tevlî vê jiyaneke ez axivî me çi dwarê hunerî de be çi dwarê siyasî de be çi dwarê civakî de be sedî sed dibêjim yani ji xwe min wek min got jiyana me wekû malbatî ji bo rewşa menî ya aborî rewşa her kesekî gundî yan jî cotkar cotyar yan jî karker wilo bû rewşa gundayîtî wilo bû neg wekû malbata me mezin e helbet car dî anî ziman wekû pismanê bavê min û birayê bavê min û malbat naskirî ye lê can carna salên dahatin ki rewşa herê ve bi carekê têk diçû yek 4-5 sal dima heta karî bi rewşa xwe car dî vegerî wekberî û nexasim got malbat zarok gelek bana ez vê jî ez ê bînim ziman yani em 6 xuşk û 6 bira bûn ماشەڵڵا yani demage ez dibêjim hemed şew 20 salî em li gundê Xirbê Kurma birayê me rehma Xwedê lê bi Kenean li Xirbê Kurma çêbû û ji ber vê çima navî jî bû Kenean tê bîra me yani Hecî Keneanê welîka li gund bû xelkê gund bû keça wî ez bawerim Diya Bengîn û Xorşîd navê zivê da bû hat ji bavê min re digotin xalo Hecî Kenean xwe jî bavê Mesir bû temen lêjêr digot xalo nizanim mesela xalo xwaritî wilo ji dûr ve hebû hat got ez gom xelat anî lê tê navê bavê me li vê zêdebûna we pîroz be kurê we lê tê navê bavê min lê bikim bavê min jî gelekî wek bi dilovan bû û mesela bêhnek fire aramiya li cem wî na ez bawer nakim li cem kêm kesa peyda dibû got hema te çi navî lê bike ma ew nav ji piştî hêna jî rehma Xwedê li bav ji xwe bavê min jî û rehmetê Hecî Kenean jî وانیا خودی Hecî Kenean ha cema van bavê min kir û rokenî got pîroz bi te navê biçûkê xwe li min kir lê wela pismamkî te heye wê her diriya wînar wê xebera ji min re bide carê û bi rastî jî wilo çêbû îca yani ew birayê minî biçûk bû lê xwişkek minî di sala hefteyî carê ew jî ji diya min re çêbû yani em heta wî çaxê em bibûn 6 bira lê 5 xwişk bûn evana jî wilo ez ji bo temaşevana û bînera û ji bo dîrokê dibêjim بله بیجه ez ê ji xwe bîr anînim û jiyana Mihemed Şêxoyê temenê me ji xwe 7 salî bû û ez û xwişka xwe xwişkim heye slavê me jêr hene belkî we ser rûpelên civakî medya civakî wedî guhdarî kir par stran Mihemed Şêxo ser gora wî na gotibûn ew xwişka min leyla hevalcêwiya min e
هذا جواب من أزوينا دروجك تشوف من ساعتك إيش دايق بونا محمد شيخ شو مجال جو سرویس چه گوا گهدو دو گهارتن آدانیت کرن وی باوی من بر هفدو دو گهارتن ای گوا که وی چاقیجی ما پاکت لگونداتن نون وی باوی هر دو چغاره قاچاق بتخارن یعنی توتنا قاچاق توتنو چغارت پیچان yani بله ای گوا باوی بره ده بیا بو پرترتن باوی بنا لا ولا چن پلک مانه او إذا كوابد ملي پلناجبر بش يعني پلی مر تیرامو چغاراناک حتا سویسانه بعد مجیهات از دوری مالی بوم از دوری سرمطور بوم خوش که عملیلا بابم دفتره پلاد دیده پلی چغارا دبیلا و بجبری خو محمد روای ناقم بوی افغانیت زاروتی و مثلا نزانی جیتی همجی ای موتور جمعی و آف جمعش برکی درد کفد چه حتی ناقم بو ساقیه جوگا آوید چه او جبريل تشد بيو وش كوزه بقيم زبو استم حتى بقيم جم محمد شيخو جم محمد وي دفترها بل شغالات خناض عبيد بمانا افد تشجم وينا بشتيني في ساعاتك بيري بلند كبابي مقوشي قلت بل نشاندن وليلى لا وقت بل نفن قويابو مجير خصنا عبيد افا جوجي قدر جو ويناش بو قنبو اجي وك بيرانينك بكن يعني مقوت خوش بو اري يعني جبو قنو وستو برا هم بآفير هرا ويبقي عين اولو اري يعني افجي جويش اخي درد محمد شيخو د جيانا ويني روزانه جيابون يعني حطات كارد جيبلو شخو بشتي قندي خروي كرما ما او مالا براي مني ازدي قفن بحث وناكر موتور يقل موتور حجي احمدي وسبب بجوار دقوتن خورتي ناجي قالك جوامير بون او جوامير بون يعني وكو قندي تردجي سلافورج بو ناجي درياوي اكراني وشانا ما ام بشتي خربي كرما ام فقريا قند بقول الخربي كرما هون يعني ام دبيجن جود كاربون فلاح قلنا نا ام تشوفون سر بامبوتني سر بامبوتني تمام يعني چلو وكو افداني وتشنين ودانها بامبو ام قشتي وكو جارجانا سر بازار دما يعني بشك جين سر بازار دما يعني بشك جي برهمي وي موسمي جمارة ابو مثلا صدي ده يعني صدي بازا يعني صدي بينش يعني صدي حف مثلا سر اتفاقي مال هفكرني دما ونجيجي او ما هيك ام سر معنا مقوه بدايه ولو امجي كوان كاركري مثلا يعني بافهم او بي مثلا شو الكاركرا ايج بامبود شين ايج مثلا ايج اوتيري نكر باي مثلا او محمد شيخو مثلا نبي ربا برايمي دفچوكون مثلا افدانشيك پیدا کروا او برپرسیاری آبادم بو يعني او سرد سكني حتى وقت شني ناداوي انت بامباد وبخشا دولو بله جا پاشوی نام خربه کرما وگریان شخاطی موسم بامبود د پاییز خلاص بون د پیش سرسال جار ام چون گود نادی انجی ام دمان حتا زوستان خلاص بو دسپیکا شستون هاد از باورم ام چون گوندکی باشوری تلبرک بو هرما هر بابو لی مامه و خودی لی خوش مامه و شریکی اینا هبو ورتاقی وقت بیجه حمد حاجی خلف خلک منی هرمی عرب بو و انا موتورک لور گرتو او جاب نيفي قرتون البت خديه كنت هون عرض ايوانا بو ليوانا اجاري بنيفي قرتون يعني تشتاق بي بنيفي جا تبروجي امجي تشون او جي جا باشك بوجي
دور ديش خوا بير آنين هنه وسربيهات ما هنه ومسألة جا لوري جا تشتي هاري زحمة تر وقتي بيرام زار وقتي آفا تعلو آفا شورو يعني أمجوي قندي هاني چند كيلومترا ما حتى هر چند روزا ما تشو آوا شیرین جبو هما جبو چای ما پیدا کرد جبو چای و خوارنی چون تلبرک بیرک تنی تلبرک هبو او بیرتنی رو برو آوه ما چو آوا خجوده کتانی وقت ما او آوا شور نظام مشروع خواجه زنزانم يعني ولو جيني هنا آوا بيرني هنا آوان تشي وقت بيك وقت كبريتي هنا بهنا عيني بهنا كبريتي جوانتي بهنا هيك كلام دي جوانتي وهنا كانت تعلن وقتها مش هو يا تعلن أبي أدبيجم تعلموا راست او گوندێ لێبوون ئاوا تاالبوو ئجا جار ناژی گاوا پشتی ئافدانا پەمبووانە گاوا زواد بوو ورۆ وەک پرتووکە خوێد وەک دۆرە دەریایە شێ دەبێ ئەو وەکو خویا سپی سەر وێ ئاخێدما یعنی شۆراییش لێ دەبوو نەبەست تاالبوو شۆرایی گوێ ئاوێت هەبوو بەێ إجا شخوار محمد شغل الورجي تيبي رام يعني إجا طنبور شخور كريب وطنبور شكويدا آني قام شو جواغن دابو طنبور دجاني وستران دقوتن أو برادر مني عربي هرمجي قالك جاي دهاتن شفير كاوينا أو ستراني زارابي إيه هرمي إيه مدقو بدوي او ستراند گوتن يعني باورم كاسيتك لدم هين هي پیدا دبه پرچاكي وك موارك لاوك بوي زارا في بدويد بيشه يعني اگر يكسر نبي محمد شغوتي بي ابانا كيجا دنگ بيجواني اوي مني وان هريم ابو يعني ابانا جولو جبر گهداري کرنه و پیونديا يعني محمد شغو جاري فدگرم مثلا جبچوكاني ده او خواهگرتن لدفوینا تنبو قبقم بحثاوی قامش و کرمو پیوندی وینا به برای منی سریان و خوندوانا و خورتا و گید جوانا ده حتی کسی عرب جی ایگه قامش هبو پیوندی هم همشه و بار فربون این جی خود نباز چه جی کربو افانا جی تیجی دانستانین یعنی جمیجی فره جمیجی ایگه تیگهشی جوات فهم دکه تیکلی يعني اوجي هلبت دولمنديك دواري هنري دو ازينات بجم قبق مگو گهداري كرناوي ناج راديا ايريفان و ازقا بغدي بشي كردي لقلوينا روجانا او بشك ساعاتك بو كيمي ساعاتك بو تشل خلقون ستراني اي نو اي حفتانه ايغو دهاتو شاندن بزمان عربي هنرمن ديواني نو اجاري دوه دميده اي نافدار مثلا ادم بيجاجن مثلا سميرة توفيق بو شخوزارا فيويجي قوتناوي سترانير بيتر بآلي عربيا مني هريمي بو او سترانيويني قد هاتن قوتن بيتر لو دهات ناس كرن داتانين سميرة توفيق البدوية يعني اين سرنا في ناولو داتانين اجا او هلبت ما هر هرمك ستراني وين يعني او ستراني هرمي او شفانا دقوت يعني جنة عربة اقد هاتم بامبو يعني محمد شيخو جوانجي قالك جبرت كرن وجاب طنبوري دقوت القلوان ستراني هنرمندي ناسكري ايوانا اوجي حسكرنك وانا جير تشيدبو يعني حذكر مثلا تشكينه طنبور وستراني عربي وانا اوجي يعني دانستاننا وينا خوش بو بوانارا شو خوش اسونا هذا محمد شيخو ديا مخص سردان هر مال بابي خبينا مال بابا اوجي لسرختي بون سرخت يعني الباقر بون سرخت وش وقت بيرامه اره اسپورتنا بونگ بيجن والله مب رسمي بدستور هرن قام يدري قاچاقچيار هرن قاچاقچي جو شاقي
خلقية تي چای دبرن سرخته قاچاقی و جور دشخور توتن تانین بازرگانی بو بازرگانی وقت قاچاقیه دو یه خلچی درباز کرن بحق خود پریوخه از بنا درج ناکن به چون از باور وقتی بیرام هی هی بکیمان همشه هوی چاقی دما چون در دما گرمه ده بو هاوین وجبر وك انا البرت عفيم تما فقريان او ديامه قميص زندك كرت ليبو يعني نسكم وك برتعفيم انا و كني بشتيات مروكي ولوج بافي مرغوت جو جارك يديت نبيج يبيتش سرخت جمال خالاني وخا جو فيجار ابي جو تي ديام بده بابم کنی گوچه مجبور چی ولا ازوانا گو مقرق جاب دوکر گو ادوارد آخریم گو هر اولگران واره مسلمانتی و وان چیروکی ولج مر نبیجو و ام مسلمانن و تچ بحثا کرد ما کردستان والکو گو ازوانا ما و دیالوگ ادنا مده گو محشکر گمنیج مرد به امریکا بزمان بتا کام در کم سر بندر امریکا برا باین هفدو کی سر کی بشکنی گم گو تمام گم گو از نمانه نقاشی برفت کم ونتشکی گو حتی دواری مسلمان تیجی گم مر نکاری نقاش بکرانا ایم گو همه شو قرآن خوندی بو گم گو باتا از مسلمان تیا و بقول هو از مصر باخفن يعني اولد بيجد دجي ظلمي دجي استمكاريه دجي نوكافيه يعني ازو ام جورد بيجن وكافيه ام خوازن ملتك قد قوفيتشي روكي فكر يعني افجي تي فيرامي جا دورد بريا چند سالاش خو م ويناك ديت وينا جبر شاشا قال كردستان از باورم قال لي كردستان تي في صورت هاتو بوگرتن گش دستمه دیار گو پیامنیر وانا لوی هرما مدیاد و اس لوانا چوروا گنداگریای شخمال خالان دیامی جل لگنده کی جرد به حبس ناسه او دوری اس لی مالا شخ دیامه ام اس لینه برای وانا الاس لیبون اجاره دیار گم همشو درکتی سروان تحتا ما تحتا و گند او بخوندن جمال خالان دیامی جمعی ناوی خو سر کورکی وک هیمکی مازن همشه و ناوی خو کلایوی چاقی دانیه محمد صالح شیخ موس گندی مجل سر کلای ناوی خجوک دانی او نجل جمن شغل سرویج بو قد اخصون من سورج برگرتی موینج برگرتی لی او پیامنری گلی کردستان او ساکنی گوا قدیمن گوا گوینه گرتیه دیار راپورتك پیشکش ذکر بحث محمد شو کرنه شخو خال قیمته سرانه که دبیجه که بحث محمد شو دکت بس خالی نامه و اكيد ويدنگ تجي خوشبه لو كجوان من يكفن ايه فلكلور دستري او خال ديامه اجا افجي جوج از تماشفانا وبينار بيجنو محمد شو صالح شيستو هذا درباسي باكرجي بوي ليبقى قاچاخيبو قاچاخي درباس وجاد اوجي وقتي برام ما مستا علي ام صالوني بك تقريبا اسكارم بيجم صالبو صالو هناك وشن مهون ام لواغون دامان لي ام فقريان قوين خجوكي اجاري ده سرسالي دبو بشي سرسالي بو ازان ده سرمي دبو يان داويا شيستونه يعني قفاقم انا بور قفاقم قو ام تشيستونه هذا ام چنو يقوندي بلكي مشاج قد بلكي داويا شيستو حشتا دب يعني قفاقم قو انا سالك وزيدي سالك نورمان جبر تي فيرامه چو سر دم موتورا دم موتور قو هرتن بو بيكي دجم وقت دم مسلمان زا اجا اي بخچا او پمبو هو ازوينا نما زانو جبر ما كسكي ندني بسان يعني نبي معني بون مزارو بون دورد ازي بويره كديجي بيجم
بێچاوە mêranî wek min got mêrxasiya Mihemedşex zaroktî de bû demagê mamoste ew zindan kir di medreseyê dibistana min ê Xecokê de ji ber bîr û baweriya û mesela zaroktî jî tev gul û çaxî ne mijûlê mesela ne siyasetê ne wana bû lê dema xwendina Qamişlo de ez vedgerim carna gotina vedgerîn û ez hevdû girêdim dema xwendina xwenî navîn a li Qamişlo xwendiye helbet bêguman pêwendî di neqebayî xwendevanê ê Kurd ji bilî birayê menî Siryan û Ereb û Ermen de lê îcawana pêwendiyayî bi xortê Kurd re ciwanên Kurd ê xwendevan û ê xêrî xwendevana ji ber min got min Gul Qamişlo Tembûrê dixist û çû ahenga şevêrka li gel aramê dikiran bi tena xwe jî helbet diçû yani li gora şevêr xweş dibûn ûlo bû şevêrkê ciwana hûn zan bê çawayê دوی دما نه رادیو کمون تلویزیون تنبون ابون شویر که للخانیا لمالا درباس کرن لگورا بشتی جلبنان زیوری او هجمارا گلک از توایی قامشو بجم لی پروینا خورتین قدور بگبون ای اوالینا دگوتن اوالی منی خوندنه بون دیمک جوی چاقیده هست کی نتویجید نا وان گنجاده وان خوندوان ده هبو لی مثلا وک امدزانن هر تیز و شرطی بو تشکشکرانی کاری بکرانا ایجا بهتر گواگ یک خودبینه خودان هلوس خودان دوزک شو بچوکانی خوده اول بچوکانی یعنی تمنی خوندنا نابین بچوکانی نسبت جمر یعنی او هزاوی ناجی و میرخاسی پیر بلندتر دبه بهتر بجگرده بهتر بهز دبه بهتر یعنی کارل بهتر داوا مافی خواه بکد هر آلیز مافی کسایتی خواه و امالباتی و آملتی خواه ایجاد برد از بوی ارکیدی بیجم او جیتی بیرامه لوی گوندی دو موتور بون او نافوري قمقوت محمد حاجي خلف ومامي شخوا إجاد دبشي قنبوهون حليمة حسو حما خدي لبه وفسمامكي حردو جي جمامي مو شريكي بينا أفضل شيبون أفضل يذكر لقل بابي مو محمد شيخ موتوري دي اي ابي حفتيك بحفتيك يبو حفتيك جمار ابو حفتيك وانا ربو او قديه بامبو قديه عرض حفتي قديه محمد شود تشي اخي بقر بر وي ابي شبو بيب علي بامبو ما ديجاري اي او هرمجي هر پرچه عرض وانا هبون مالي وانا نا پرچه عرض وانا بني نه گوند کی مازم بو يعني مالي وانا بالهولا بون بيجا الجمع عربه جو كلتورك هي قتشكي سرپیهاتیک چه به لزگین به پاچکیرش نشانه وای آهواره یعنی بورن بواری ما بان در دوری خود کن گندی بنیانجی ایگش گندی و دور و ای مالبات وانا کسو کاری وانا و مروف وانا و اهلی وا من ای پاچک سروی خانی و مالکی او یک موتور آلیه دیل جموانا با واجی تی برامه زندانا تلبرک دبو زابه چه پروبلمی نه هون ای خورتی وینال مالون خورتی ویجد عمر محمد شیخ دبو تمنی وینا دبون بلکی جه ماستر بون و جبوری بون جبوری هرمی بون عبدالعزیز المصر بلکی تبیستی وانا و چاقی رویا و چبو سعودی لی او سروک عشیره وانا پاسکه رش سروی خانی برند بو بابه مجی محمد شیخ چیب آلی واده بابه مراهشت بیری قرآن كي مجي ابو جماعه مصر وش خد ليش محمد شوف شو تربو او جلد ما ابو او بابي مونا مجي مدى كلك انا امشون او دي اي مالبات اي قهاتن اي مروفي وانا ام كان ورق حفت حي سكن زلام اي قدار بارن اي بير بارن ويالي سكنينه ومحمد شوف الفيالي دما شاك او ششميلي بير ابو يا امين بو دما شاد رخصي ولم برامبري واسكنيه شو بوي تشيرو
همش هو درق آبي خود بك أو خورتي وناد بي أز آبي ناد بابا حفتي وقت جاي حفتي عميد بي ناز ناد زورة تهبتي بالصين عجل دي شلو زورة امتنا همش هو راجي دي كراسي سبيلي ويناد دي جوغا آبي دي تبحري ويناد دريج دك وجا أورقا فراد بي هوارا خدقين مالي وبان وي باشكرش لبادك امشي ادنر ام جريان ام ايبچوك ام جريان يعني اما ام تنين مالا ما تنين ودكي لوي هرمي قشي ام تنا خنه كاسك تنين واوما عشيران يعني وهرم تبدو خدي وانانا او ده ما شاهد سيم حمشي وك انا ثلاثه ما شاهدكم ولو البرشابي ولو اهولو وجمدانا صورج اهولو القرقا خو بيشابو ابيتو نوق اخو جوار قد قو ايق قافة كيف فرد بي يعني برا حسابي خونا كنت يكشتن ولو البرا بدون ما بون ام جلواد نار بابا مج اولود نار اما انا ساكني ام ايب تشوك دقرين قالكن او انا ودار وشيك ده سواد باور بك ده دق حتى ربك ساعات له امانه حما شوج اولود ما شد سيناد ولو خلق بيشتا خدا وانا قومش كاسك وانا نيزيك نبو وام بقريان وزيرما يعني مير خاصياوي نا قالك بوير هنا فانا جاني جوانا جبو مثلا ما قلنا نا وقت بيجي مرو اي قهدار دكنو اي تماشا دكن عازنا بأوجي جيانا وينا دلقل هنرية شخوا متخوازن هر تشتي ناز بكن اف تشتي ولو جي قلكي جرينكن جبرگو دمامت دسته مدهیه و خلک من دسته مدنه تخوازم يعني هر کس تخوازه هر تشتیل سر محمد شیخ و ناز بکن پس هکه زیشته بکم داویه ازیب تماشوان آل بیوم جبو تجیین که ولو بهرودانه که وابو سیخو لک محمد شیخو برای چندابو ای مزم بو یا نا جیه مستر هبون کج لاوک براي يكمو لاوك ناب لاوکات او ای مزنه او ناف خشكاتشي تا او دما باش او ای مزنه بین نخوری ام بین نخوریه بابی خوی النخورية مالي باش شخوا رحمة خذ اللي بديام تقول جو بري محمد شوية كو لجيان نكر عليه دلوانیا خودی همواه به از پرسامیدن آنها چند برا و چند خواه لجیان صاغن حرشة شخوا خذي عمري واديش كل جيانينا لسيبرا شنو سيبرا مانا او جي عمري دريج بريدانا خودي مخص اشتر بيجم شخوا و اشتما شبانا رجي بيجم وقت بونيا اف خلكين ما ام سرنا مربابي فلك تشيدكن جدل نجبوك سي ود سال درباس بويل سركوچ کرناوي داوي برغو حمد شيخ هردم دلي مديو دلي وديجي جبريا زيدي دماها تشيبو شخا خالد جامير خالد عثمان خالد گنرش عمودي بازار بيكربوم گوگل كي اتخوازم ت ليكولينا خوشك سربابي فلك تشيك و ام خلکه که سروی چیکن کود بلا نزیکی روژا کوچ کرناوی ببه داویه گوفای هنرمند بها هیه جدل گواگ از به هنرمند بها ارمداوستن يعني تريد بقى بيشي مرد بيش بلكي دنگ بيش بلكي خوب بينه بلكي وا يعني قلتنا ها باش فلاحي هردو فلاحي وضع اليدنا ما ميقبين وسر كي خبين وجوش ميقبين سر شي يعني دان وستندن جامير آمديا خدا وبدلكي كش وفرا كيف عم قال لك هات جبرجو براي بس بس يا خالد دكم خالد قنرش عمودي جو ريت بشات افكر ما هفدو ناس كرو ام كاربن تشتكي خوش جبر فيها وي ام تخوازن هر تشتيل سر حمد شيخو ناس بكن له تخلكني بتشوشك ازي بس التماشوانه ذكرين بكاتشي نفيسان تشكوان هبه رياض عمر سلاف وريز ازي سر حفدو بخين بشتي ازم فكرين مارجين مساء الخير جوان السينو سلاف وريز لك ولضيفك ما مستعلي عادل براتي سلاف وريز لك ولضيفك ما موسى يوسف شيخي يفر باش ما موسى لضيفك الكريم
نسرين سرچاوا آیا هون همو ایگ مخند سرسران سرچاوان آیاز محمد ایوار باش بسام أيوش ترجي إيفار باش دبي كل تحيات إلك ولضيفك الكريم شخوا بسام أوالي مني زاروكتي دبي جي خوزي ميوانيتا موالك حمد شيخو بيجي بسام إيرو شخوا جرك بهاتا قوتن ل وقت بيجي ويامي بيهلن خلك قدن خلك قدن جبوق وينسترانا كي تاني بيجي ومهم موال هم سترانا نسرين صوص دايما بيجي وموال كيجي بيجي وديز بساند بي ألف رحمة ونور يروح المرحوم محمد شيخو MRG محمد شيخو فنان بكل معنى الكلمة الله يرحمه دلوان ياخذ المرية وبرقاد عمر دبيتشي سيجارات بي ألف رحمة لروح محمد شيخو عندما أريد أن أريح نفسي والله أستمع لتلاوة القرآن الكريم ولمحمد شيخو فأرتاح من كل همومي سباس لك ولضيفك الرائع سباس شترجي زور سباس رياض سرفيني بساندي يوسف شيخي لروحي الرحمة على روحي الطاهرة لمرية تجي بيرام حبش شفباش بيرام جيد نفسينا مساءكم سعيد كاك علي وضيفك السيد بهاء وكل المتابعين والمحمد شيخو الرحمة جوار جيد لوان ياخذ المرية وبه شخوها هيفيك ما تمي هيم هيفيك بيجن قد بشكرتيه بكن في خلك اي كاربك باربك يعني بشاركينه ويباش به يعني قش نزانم بلكي الجينا تقول رغبة وانسجام تشكيولوه ايق بخوازه يعني كاربج دوس هوالي خرج دريا واتساب يا ضيا ماسنجر هم بشين سباس ونشين نجي سباس شوره امي ايجا بهنات هات برده يا بهنات التميل برده كلام بينام فري وبكريت ايه ده هما فرو سلاوي تبع سر شاوا سلاوي مجوار هنا وجار دي مروتي استينم زمان مثلا خلك جام بيشكيج كن ما مستعلي جبو ديروكي جبو تشتغ مرو جان جانات مرو نفس حالات تشجيان مرو جبير ك هل بتوي قالك تجي نين بيرامه بلكي جانا بش مرو خلاص كي يعني فلان بوير تشي بولي منغوتي اواناجي جبلي ايجل جم دوست وهوالا و ايبير جيانش هل بت او هوالي ويني قصي صلاة لقام شو بير خواندن كرند وانا ويقلت الجم واهبن و اي زاروكيا جند وبارب هر جنديك هر مروفك هر كسكي محمد شو ديتبه بير انين كوي محمد شو هي جبراي خو فهم كر ايجاري اجتماني باز سالي وبيفه حتى كوتش اخوين داوي كريم او كسي جراسي محمد شو هاتنا يعني نفسن هانك محمد شو نيتن دبي بابي مو دياما ولوغتو جو محمد شو ولا كري ولا كري بالا خدي يعني ديروك جيانا محمد شو وبردوامك حتى سر زمان اجي ملتي مجهف دور بيجي بيقدو كومنت ونفساندن وغوتار واخفتنها بي يعني يك دسبير يكي بابير باف كور نبي يعني نفسن هانه دبي بابير ما ولوغتو وج بابي مر يعني انا ديمك يعني كسايتيك بالكيش حتى ملتي كله بيفكر داي تارو جايرو وتشتويني جوانا نديتي تين زمان حمشي اول فرنسا على دولو غوتو يعني او جين جيمانيك انا عمري وا 25 سالينا يعني قبل ما حمشي اول شويهين فيش 10 12 سال نوج دايقوي افجي ايجار زينات بيجم المنغرن جوانا بيجم ولا تشن جيانا نات كيم كريا زي ذكري اجار دي فكري بيجم تشتي قمرتشي وتشتي بيرامه ازواناتي من زمان هل بتوي يعني وك انا تقول ام تخازن افخلك انا ارشيف بدوكومنت بيجن انا هيك كردي كرسانا روجاواش مربي محمد شيخو كيزي بمحمد شيخوي وهو يعني هو بس نافي بس ذي قاواقا بيجن جياناوي موفكي جياناوي چلو درباز بوراتشو سردلوفانيا خودي قاواق براي بيجي قلكي باش سبيق يك ليفقر اف دنگ بيجا اف هنرمندايا كا جيانا خو چلو درباز كر قلكي جمر جرينج انا ام جيان بلكي سالا بيستو يكي وما بس عم يجي ما مستعلي ما بس عم يخرج دستوكي جي ما سريد ما قلت
ئەو قوناغێن دیرۆکی ئێکم هەمەشەوە تێ دەرباس بوویە حتا ڕۆژە ئیرۆژی دۆنا پێر بیرئانین بوو ساڵڤەگەر بوو ڕۆژبوو ناوینا بوو ئەم چ ناوی لێ بکن هیچی متخواندن یاجی گۆداریت کردن gelek tişt ê dîrokî nediriz dihatin gotin. Em jî ji bo evana heme bibo ku lêvegerek kesin bixwazin bo tişkî heger binivîsînin mala wana hezar cariye ve û divê rojê jî ez spasiya wan kesa dikim hemû ragihandin û medya Kurdî û ew kesên car dî ji malê xwe rê girtin û dezgeh û sazî û nivîskar û rewşenbîr û hunermend û dengbêj kî çûk û mezin ew ê cardî xezda goristana hêliyê kirin û çûn bistranê wî hemeçe ew vejîn kirin û cardî wek dê rojbûna wî nal darxistin ez dê rojbûn cardî ez spasiya wa teva dikim û ji xwe em dibînin vê gotê ez cardî dibêjim em wefadariya vî miletî heta em sax bin wekû malbat ez wekû kesayetî jî dibêjim û ez ê vêna di mêjê zarokê xwe jî û ginevî jî çê bin ez ê wana di dilê wana û di mêjê wa dibişînim ev milet wefadar e bi me re bi navê hemeşe we re heta sax bin em ê tiştێkî em karibin em ê wefadar bin pêr bi doza wî nare û bi pirsa wî ne a serekar erkê millet hemûyî û gavake ji bo gûnşaş fê nekin ji hunermend beha gava dibe rojbûna wî bû ne te me best got ne te got rojbûna wî ji bo şaş fêm nekin gavake ez dibêjim rojbûn ez cardî ez ê şîrove bikim bi zelal bikim gava merûz bê bîrayîn ew kesê ji hatî ji bîrkirin mirov bîr tîne ya tişkî ser wî nabêj lê em hemeşê xwe wekû zanin yanî 32 sal bêgoman û li tê nîvsandin û tê gotin jî gelek cam guhdarî kiriye hîn jî dikaribe ji wan hunermendê serekey yanî ê tiliyê pêşî tên hejmartin lê tê guhdarî kirin ta roja îro ji ber vê yekê jî ez dibêjim madem mirovek hunermendik bi deng û bi hestê xwe û bi axiftinê xwe û bi helwestê xwe di nav gelê xwe de jiyan dike canê wî jî namedeyî yanî rast wekû kesayetî çûye nel ber çavê me lê hemeşe dibêjim hemeşe dîrek wêneyê wî nal ber çavê te û deng û awazê wî stranî wî na ji bo wilo ez dibêjim gerek bi rojbûna wî na ji ber enayê ji bîr kirin ti carî cam şaş fêm nekin ji bo kes şaş fêm neke fermoke ez bê em gihan sala wî 21 ya zêde em ne em ketin sala 21 baş ev şêsûniha dinîn şêsûniha yanî em ê bispêrin hefteyî dawiya şêsûniha destpêka hefteyî de wek tê bîra me xwest îca biçe Libnanê hevalî wî na dosî li wir hebûn ji xwe migot hemeşe we demagê xwestî meselagê strana Kurdî helbet ewana plankirî bû cemîna diramanê wî nade bi wê şêweyê strana kev nemîn mesela strana a govend û şahiya û dîlanê yan jî a koçka û pesindan û şerra wana belkî ne qenaetî bû wî dengê xwe bi wa strana bikarbîne tevge bi sedaj ew stran ji ber kiribûn û pêş me hatî gotin û wek min got govend li dar dixistin yanî dawet ji bavê em xwest biçe Libnanê bavê jî kurê mezin e alîkar pêr e belkî ne xwe ji ber bêhna wî biçe ew diyan wana pêşî astangî jê derxistin gona û dilê wî jî maye û geha jî digot pere mirtinan hema vana çîrok ez vekirî dibêjim çend rokî va hemeşe xwe dilê xwe girtibû jê yanî heta ge bavê me cemapê min govayî pişter dehe wereqê wî çeqî peyda kirine heq hêriya tenî Beyrûtê got mala te hezar carî ave yanî ew cil û bergekî li ber xwe kiribûn texm kibû û
چما ادبێ زستان بوو ji ber manto bi ser dilxwe kir bû evana wekan li ber çayê min gavek xatir xwest wilo bû û binê şerwalî banteron jî ew kewiya menî gunda agil ser paporê germ kirbû û kewî kirû beşik jê şewtan goma qenevê kîlê biner wilo ken jî got bi wê هەندامێ xwe wilo çû Libnanê têyî tê gotin gelek carî mixabin me ti carî duwarê civakî û mesalê aborî wana di hejarî û feqîrtî ne şermek û ji qîmetê mirov nirxê mirov kêm nakin feqîrtî ew e ku tişt cem te heve ku tu nedin millet feqîrtî ew e feqîrtiya nefs e agê tu çavil deryab yani ew feqîrtî هەستیا هور dike ha hestiya hur dike yani giyana dişewitîne giyana dêşîne yani yekî wek Hemed Şêxo banteronê wî binî wilo wê kewiye şewitiye û nikarik yekî din bîne gelekî zor me ev zehmetî dîtiye bila kes nebêje ez bihêvî me tu tiştekî ji bîr neke fermû xatir xwest û çû li wir helbet ew dost û hevayî wî hebûn hinek ji gundekî rexgundê me cîranê menî wa gunda bûn ji Agûlê bûn belkî nav bidebit neyê bîra me lê wek ez zanim yani hevalî wînî ê Qamişlo bûn hevalî wa gunda bûn ê çûbûn beyrût bi ji bo mesela kar bikin hê kar li wir vekirî bû û kar li Beyrûdê jî pir bû ji bo mesela jiyanê lê mesela me bestem hemeşe û armanca wî çûna Beyrût yan Libnan belkî ji bo jiyana xwe nîgilwêdekê nil cem kesekî bîne ji ber wilo bû kesayetiya wî şexsiya wî na wilo bû ser xeyrî xwe ser heval û dost û kesekî giran nedikir yanî dixwest mesela digo mirov ji xwedana xwe bijî ji war gotibû yani dema ez bigêm wêdekê divê karkê hazir hebe ez kar bikim yani dema çû jî li gora piştî cara yekem zîvirî hat gund wilo anî ziman ji xwe tê bîra me xweşik yani digo tu tiştekî bi xwe anî bûn got li vê معمله a çerm bû agê çantê jina û ew qayîş ma qayîş û tiştê wilo çêdikirin û tiragê ê jina bûn ê zilama bûn yani tiştekî bi çerm vigirê bi cild yani gava gihiştî wêdekê dîrêk yani ez nabêjim wala di roj sê roj belkî lê ne bi mayî heta kar kiriye lê zû ketî kar ji ber jêr hazirî kiribûn kar kiribû paş wê na jî carê di mesalê hevaliyê pêşayî hebûn yani ez vê dixwazim bêjim hevaliyê sedî sad yani sedî sad belê belê sedî sad yani başî yani ana mirov yani xwe vegerîn wa sala yani divê demek ana em tê di telîfon û medya civakî û a pêwendiya zanin ki vekirî telîfonê destê mirov de yî her dost û hevalê te dikar pêwendiyê pê bike lê çawa em hemeşe ji gundekî Qamişlo berê xwe bide dewletik sînorekî dî derveyî Sûrî û bêgî kesek li wir hebe bêgî keskî nas yani vana qet mêjî qebûl nake yani hele pêwendî yani û rêjêrî vekirina heta gişûyî ma ne insanekî wek bêje nezam bû yan jî hema wilo ez texmîn bigêm Libnanê û çi dibe berabin ne wiloyî ay her kolan arazê îcarê gelek axiftin tê gotin mixabin cana gotin wilo hinek dixwazin bêjin bêjbok bê em hemeşe û nazikin yani em cana wî na gotin ez bêjin bêserûber yani rastî jêr tineyê yek ya dwa jî ew kesê wilo hermeta mijwar ji her kesî re
هل بجانا جي هنك جي داخذن جي دلسوزي جي حسكرنا واج محمد شوقيان جي خبيت بدن خويا كرن انه امج نزيك وينا نازكن يك جاري هنكا جي اوديتي كارن تشيروك ساغ بيجن او تشيروك نبوي محمد شوقر تشي نبوي يعني تشيروك بيجن تيخن استقرام محمد شوقر قربانا وبم بيج بي والله مجار كيف اوديتي نقولنا ونشرمن لي قلنا قبل قلت تشنا عليه زي دبكي وهاي محمد شوقر جوي تشيروك تنب يعني سربيهاتك يعني بنجه جرتنا او شاشي امازنا جس بو بيك يجي ادبجم وتكازدكم محمد شوقر نولج فالابون هماش برخوف شوي بيروت يعني لبنان دورد خوك تيغوتن بيشي مثلا قبل بجداري مسألة كوما بوين رحمة خدي لب ماموستا سعيد يوسف كوما نوروز او كده بولي كوما نوروز وقو ازانم وبلجي هنا قاعد يعني كردن لبناني هون او كوم دامزران دون لي دبي يعني ازنابج ازنوينا كم دكم نرمند كي نافدار ومازن وخدي كد وخدي خبات رحمة خدي صدر حمليبه لكم كردن اي لبناني هون او كوم بتشيك او كوم دامزران دون ماموستا سعيد يوسف دما شوي تفل كومي بويه يعني نبخوينا كوم دامزران دي يعني براهيم متيني وانا بابي سيفي ومامي شيرين پرور وانا او كرد مني لبناني وخدي جيبون يعني هجمارك باش هبو جاكي قاغت قشت دسمه يعني كوميتاك هجمارك نابون او يكو كوم تشيكرون طنبورواني وان قلق بون يعني رحمتي بابي زورو جاكي يعني زمان قابا قوم محمد شوقر جمع و عاصفه طنبورا قال لك هون وايه زيرك بون يعني او خلكي كردي لبناني بون هناك مجوال محلمي لبناني وراجني هون وجبلي وانا او بون خدي كومي يعني ايه كوم بريت كومي دبون اجا از وينان از نكارم ببيجم جبر براسي محمد شوقر بحثا ويش روكي نكرين چرا چوي كومي ودمك كرد دو كوما نوروز ماي لي ادبيجم از وينا اجاري نارينا خود بيجم اگر طنبورا محمد شوقر بوبور قلاواز با الناس ركبتي با نكاري بون ديريك تكتا كوميد وتكوميد بوبا اندام كوما نوروز افيك باشي وينا چقاسي كوميد ماي از وينا نزانم هيفك د دوي سي نزانم بيشتي وينا خدي لي خوش برحمتي كمال شنباز خلك مني عمودي بو او لبناني بو هلبت اوانا كاري سياسي جيتكر وهلبست دنيفي ساندن وبريز سلافي مجير هنا ماموستا مصطفى جمعة مصطفى جمعة كوما سركوتن دامزراندن دامزراندن ديمت دوي چاغيده دوي دميده شخص في ناس بيرا نكم ماموستا رحمتي سعيد يوسف دي برنامج خني و برايم الصفقان ده برنامج ارتا اف ام بريا دسال وهنك دسال ونيف تقريبا شويه دسال وهنك شويه دوي شغيد ولو قوتي محمد شوقر هات قوتن هات وتبكم يبو المهم از ناخذ من قوتنا حوينا دوباره بكم دورد سبقان بيج محمود عزيز بينا محمود عزيز هات لي ما قبول نكرت كوميد كوما نوروز يعني يا چما قبول نكرن او انا تيشي رو نكر سبقان جي نبرز چما هولو قد ما قبول نكرو تمام يعني اين اولو بدست ويجاغي يعني محمد شوقر بري ماموستا محمود عزيز سلاف ورزي مجير هنا بري وينا كتي كوما نوروز لبناني بيروت يعني كوم اواغه بشينا هات ناس كرم سرپرشتيا ماموستا سعيد يوسف ويجاغي غواغي جاري كمال شنباز ومصطفى جمعة كوما سركوتن دا مزراندنا ديمك ولو از تخمين دكم يعني جبار
دو كوميدي رحمتي رفعتي داري تدي ماموستا اسلام مجير اسلام فريجيرنا رمضان جمعه مريد كوميدي پروین آگ ناوینی درست رحمتیا سوریا مل حسین از عموده بو وکو دنگ بیش کمیده بو بناوی پروین ماموستا عزدین تمو سلاوری زمجر هنه اوت کمیده بو یعنی نه ما درو دانه که کم چه بو اب خسب درو که دهاتنه کمی یعنی کم ده نرین آمده و کم حتی بی دامزراندن دماغ ماموستا محمود عزیز چویه پیشنیار که تکف کم نوروز ده نه هاتی وقت بجه قبول کردن یا جی بلکی جیوینات کمیت نبو پاش وینا چی کما سرکوتن کم سرکوتن بلکی دوقت آن نوروز ده هبو لی نبوینا و پیشتی که محمد شغونا در باسون و آهنگل دار خستن دیمک بنگاه کومه دامزراندن وینا هبو بری ماموستا محمود عزیز محمد شیخو از تخمین دکم یورو به لیچیروک جادیروک کس کی ننیفسان ارتشیانی نهات نیفساندن گباگه کمال شنباز و محمد شیخوانا هفدو نازکن کمال دبگ مسائل نارین و مسائل وکم قوت محمد شیخو لقامش له مسائل پیوندی ناب خورتار و مسائل نتوی و بلکه مسائل ریخستنیجی اگر نبو به اندام پارتالی جوان این کرجارا ناف خوده وکم زانن مجی مخوندن کریه مد ناف خود گروپ چید کرن و مسا ما نافن خود کرن دبگ او بو مسئله بآلی کوما سرکودن دچو و پیوندی ونا و رحمتی کمال کویرتر بون و خورتر بون اجبوه که جی تبلی کوما سرکوتن بو و به هفدوره یعنی یکم آهنگ ده هفته و یکی ده هیو ادوازاده او جی لجمع روزنامه بیروت الجمع هی اورجینال رحمه خدیله پروین او لگل گلک وینه آنی جبر ای کومی بریا زیدی 20 ساله آنی جبر ماله و او هجماره هانه ولو رزياج جبدوكتي لهين فراسي انا الدب من الفيديو كي تشنطه دي دورد يكم آهنگ بجداربونا سروک وزیر لبناني صائب سلام بجداربو و دوی چاقیش خواه ده او نفساندنا قل دسپیک روزنامه دهاتی نفساندن کوم بناو کرنه و گوتی کوم فلکلوریه به هنرمند و سازمان و ای گووند یعنی دیلا گووندوان وقت بجدی ای گووندت گرینن او گش هجمار واد يعني هجمار قلق يعني ندو سين وشارون دهن يعني وقت قدر باسوي حتى اوكم سرنقي خو سكنيه اجا دفرد سترانن دوي دميده سترانن هفبش هاتن قوتن بدنجي محمد شيخو بدنجي اندام كومي محمد شيخو جي اندام كجو كومي الغورا از زانم ودما محمد شيخو كم جار سردان و گریاج لبنانی او بسق لبنانی پیرو مجی مر بالکش بو بزق منه دیتو بو طنبور مدیتو افچی گونا وینا بزق و ابانا وقت بیرامه گو اویگ وابس قاچت کو گونزان تلیا خوجی لیخ گونزان لیخ يعني همدمان عجمه چلوك بفي وستايا بدو كارب بفي اموري چه بك ونزان ليخينا بس قاوينا او دنشخوا هين كاسيت بويدنج ويبس هنا وي اللبناني وقاوك صالاق لبناني زيفري دنجي ويبس دنجي بسقا جيجري ميري بسقي محمد الكريم مطر محمد ده او دنج باص ويبسقي ده اين او دنج ده عند يقول ذاري بك ويدن جدا إجاري أزبط قرن مسالة قلت له
مثلا هنر محمد شغو هنر تایبت محمد شغو هات گریدان سترانه وینی یکم سترانه یکم بدنگ محمد شغو هاتن بلافکرن للبنانه شخو دوی برنامه ده دوی آهنگ ده دور دانینه و برنامج ویناج الجمعی القلوي روزنامه برنامج الجمع نيفساندي هر يك بيت ستران قوتنا دانية المطرب محمد شيخو بأغنيته جاركي مش خردي قوري ودبا غاند البرمصور دور دولو دانينا ليل دروزنامه دانينا يعني دورتا ويني كوميدي سازمان بزقي اي نافدار محمد شيخو دور دولو دانين صالح حفتي ويكي داد بيش يعني قواقي بالسر مستوى بيروت هاتي ناسكرن سازمان جهاتي وناسكري ديمك يعني سوياويني سازيجي ونمسرا بزدن دنافانات بلندو ناف هنرمندين لبناني تبعي لقالي عربة وهروها ناف ملتي كرد ايه لبناني او كومي مني ناس كريبون ايه نافوري مقوتن دورد اوستراني بيشي هاتن قوتن وك ما محمود عايز واناج تين زمان وسترانجي فريواناج قوتن واوازي رحمتي هالبسواني نمر ايه ناسكري نافدار ببهار يوسف برازي يعني اسكانو سرانا بنا بكم قولي زار ورا قولي زاري اماندلو رابش خوي شعبي راكتي حبس وزندان ده ستران دهنا اوجي لبيروت هاتن قوتن لأذانم وقواتي قوتن وهيجي دوكومنت هنا جاركي مش خوردي قورا قوتني رحمتي كمال شنبازن بردلين برشيرينش قوتني وينانه من بيست نخوشش قوتني وينانه اسكتشكا كردي مش قوتني وينانه قاعد ربني روكا مالت جالي تشاش قوتني وينانه وانا مخابن يعني از تشكي دنابجم از ناخذ ديوان خلق هذا هيج بسري درجيش كسكي بيشينم وافنا بابتي منه ليه از وكو ديروكا قص نازكم استينم زمان ليه محمد شيخو هل بدور دي جاري او باورنامجي الدمي قبا قچوي خوندنا موزيكي كريه خوندنا موزيكي چوي وك باورنامه كاغم قوت استنديه دس خستيه دبستان بو معهد بو تشبو يعني جيكلي خوندي لي دورد روبلك جوينا هلبت خوش هلوينا رزيا جبدو كتنا لهين لفنهم ويني ويجي قرطن بلافكري انا دورد او اي مهانه كفاك بري خددن او جتيد اشاره كرين وق بيجي اشاره اكس تواد خسن انه وانا جبر شرط مرزك جوانا نيفساندن دوي د روبله بيشيده ايج بري خونه د حرمه او باورنامه بدا وي باورنامه بدس ناخينه بمعنى بعربي دي وانما ملتزم نجري داي بدوام يعني او درسي قد شد السينه يعني بلكي كاربش خروي باورنامه بكر ونابي خل سرخين يوانا او شرط مرجوات بيشيد نيفساندنه شبولوجي اشاره كريه او دوازمه هيك دوام كريه اشاره كريه مثلا شويه درس عندنا واوجي او باورنامه تدانين يكتيا هنرمند اللبناني يكيتيا لبناني تبعي وهي دورد دوي باورنامه دانينا يعني السازبانه بزقيه ودنگ بيجا يعني هذا بس قوم مطرب دوي دورو دانينا البته جاري وهي وقت بيجي اندامكي جي يكتيا هنرمندين لبناني ابتباعي دوي باورنامه جا جبلي بنا قالك شابون تيودي بنا لقال هنرمندين نافدار ايه
ايوه دم ايه لبنان دجان ايه عربة تشيبون ودي عصافي ومالا رحبان يعني فوندي شلو بلكي تأهنگ بانار الدار نخسفن ليچونو هاتن شوي هفديتن شيبونه و جارك يقولوا هاد قوتن جي بيش مجي هاد قوتن دنگبيجان عسكري سميرة توفيق جي خواستبو ببو اندامكي سازباني بزخي دي جروب اويني موزيكي دي آهنگ كوي بجدار به يعني جي وقت ايوه گريداي مين بپره خو يعني اندامكي كوما ينابه لمحمد شو او تشتي هاني رد كرو قبول نكر به شخوت شاكر بو وأف هري درست جبر في هاوي قوتنا داويد في خلق كده ونرمند بها تشكي مربيجي سپاش بوته وجبو همو تماشاوانا وبينرا وسلابه واي سرسرا وسرچاوا وهزار دلوباني لمريه تبابو لغورا محمد شيخو آمين آمين وكمت قاباقز ركلامي داتين بنفسنا عربي ده فيسبوك كده استذكار العظماء واجب أخلاقي دبينن جأر كيمية واجبه مية أم تمي ويدبير بينش خو ما جبيرا منارج برگو هرکس جمله گداری دک ما قوا او کاسيتو بزوري ما متاني جارنا تيب دشكستن وجا او شريطاي ولو لزاقت كرمت يا ربي قال لك قط نبه شريط تدي قد بو وقاص قد بو اجامني فر بفر بلزاقه كربايا او نيفي خلك كيش ستراني تشو ايفانا هات ما بيچان ريد هات بيچان جارا ولو تيبه ويد جود ام راست ام جیانا خو عاجز بوون وێ چاغێ لێ ئانها هەر کەس گوداری دکێ دەنگبێژێن ما هوەرمەندێ مەی هێژا چون سەر دلۆڤانیا خودێ چ ئێلژیانێنە خودێ ساڵێوان درێژ بکێ باشێ گەلی تەماشەوانە سپاس بۆ هوەرمەند بەها شێخۆ ڕێز و سلااف شتەڕن سلاج بوتش سپاش بو تماشاوانا وبينرا ڕا خەلەکەکدن مين خوشيد حتى خلق بمینت خۆشیە ڕا خەلەکەکدن شەوا ما خۆش شاب خوش